August was made that also and 9 no sia the atoso mienu emu nsem no ye de eba bedan wo de ebe to Janet doso e twatwe hu nwine mom de obetie bie wo mo eni se yewra ekofo ado akasa trese founders day hu dwumedie ni nkasa ye bia eya na eda amanfo bia no wone wonom enya adwen sanso na yewra mahama akasa de afa eye nkrata bi ho a ni nyina emu nsem no ye de eba bedan wo ebusia ababeto dwa se yenhwe na yempeje yewra mamud bawomia sebe yo no so Ghana man obetimi atabri ye fradomo akosi adom so na wode wani kiremu won fifi mantamu a apofofo bes wo ha aduo no wonom chesen pipi mu afno wonom ehefa na woda no wani de akre teku netie ensemi na yewra mahama yeriga so na akre se boko eni ensensem aya na si wo basabasa ye na ye kunkum nipa toto atuo no aban no de sika bese 6 billion Ghana cedis enetimi edema eye swafo ya wono so hwe yi ya swafo no so ye bambo so se be ya eniema be konkan so chese we ase kwasi konso wogina kwenti abusia semi ni afoforo bi ya edika na ditie no na ene anwumre mo somfo wo hene yire maame akua yeboa asia mabronya matsa mede eba besom wo wadaroma kaya ho ewo Facebook no so Sompa TV Ghana ana Sompa 93.1 YouTube no Sompa TV kaya ho www.sompaonline.com na ensem ne de akogu ho kokenkan bi wo ho na site bi edefa ho na wadaroma ye fasada ema 21st clinic the sciatica expert wonom enebo ye chidom ama enanwumre no siabrem kase no aye wasum de wasi Europe to no de ahyehye so nti bomode awa ma no ne a na wo Europe abrochime mu fa ho a na watimi afra wonom na wone won so atwetwe enkomo 0244 915116 OCP Ghana one fertilizer no so what they boy ye chi don breast safatemo no ho nsem esi ase na busia ye de bedan mo afenji brani adagena ensem no ni mobro don twa ne se de sitie no ye ndese de semo emfa emamu yes ensem no de a free Ghana hase nombra na kwase kwakọ ye kodi nsenseme ewo wonsem na wo tietia ye mfa hodie so ya chase ye ho kire ye ne a ne kosi brebi na yewra Dr. Kwame Nkrumah woni na pamfo enso etwese oho ayeye na opam hofo aye woto ne belement no afede yesi yo de besie bia no ensi emma binum kro akwode da prison ne ade ayakayaka de ahodo ya ye de ye mpanyifo bi no ne nyina wampa ba wo gina wo nimdie mu ene wo mu apinisie nyina mu emma wo jefa hodie edema wo maika na wafia pem ahenkro aduonum enso mu na enumu na esefata se yehwe na yetimi ekai panyimfo ya wode wo moja ekwaje eyefa ahodie di ma yene na wose yetimi huro wonom ne yebo wan baso enu nam so nti ya na yetaka kai wonom na fimpi mienu eni dunkromo enam na hyebedwa no wonom eyi against anasa bosom nwotwe ne da etoso enan edisi ho se eye founders de na sempanifo ekwaje independence anasa fa ahodie di ma ye no wonom eni yede kai wonom ne akenka won ho sem na yetimi a church enchirima ne ya hwe wonom anamonto ya wotu yeso ahofama ene o man do ya na wo mu so na yenso yetimi akura mu apema koye ma wasa kwan no so na no dan kwa akufo ado akasa ewo sa dadie ho na enu anwumre ene ono o man ne nyina ahia ya wo kasa ye na semba ko ya wode tudwa no bompanyifo abaso enu achi wode tudwa se eya yesi yewra Dr. Kwame Nkrumah aye biafo waye biaboa de na so no se wono nko akwantonkore ene yede to ya no se wo kwa akwajefa ahodie ede ma Ghana de a eno de wonyi ntofi so ba kofo we no owere duru a egu wonsom ene ni penti apamfo bi ka ne ho ena wokwaje fa ahodie ede ma o my Ghana na do dankwa ekufo ado. Independence was born out of a deep-seated desire for self-governance and an end to colonial rule. The leaders of the UGCC, the convention, George Parr Grant, Dr. J.B. Dankwa, R.S. Blay, Emmanuel Obeche Bilamte, William Ufuriata, Edward Akufo-Addo, Ebenezer Akwaje, Kwabena Kese, Kwame Nkrumah, and others recognized that true freedom could only be achieved through political action and the mobilization of the masses.
They work tirelessly to educate and inspire the people, organizing rallies and meetings to raise awareness about the need for independence. Their message resonated with Ghanaians from all walks of life, sparking a movement that would eventually lead to the liberation of our nation, encompassing the birth of the Convention People's Party, CPP, which led us on the final lap of our journey to freedom. Tomorrow, as we commemorate these historic milestones, Ebusiafo na dodankwa ekufo dum panyi ene etie na ese ene eya fofida na akwa kwasi adente no wonom atomu ntuo akyerese yakopon ya aduma wo kyena dwada 5th August eye oman ni nyina whole day enti uye adwuma na yesa wo de agye wa home wo ho na eno kyerese sompa for ye ma adwuma busia na kyerese de wo ho enso eno no yero John Dramani Mahama won na kita Frank Amudia Mendi si amanyoko no panyi na kasa e de atodwa se mo obi antena se e ma ye na da ne se ajapade document no yemfa eni dwuma yentie ne nsem and vote in both the presidential and parliamentary elections. That is the beauty of democracy. It gives us every 4 years opportunity to make a change. And I do think that on 7th December, Ghanaians are going to vote for change. They're going to vote for change for several reasons. The first being that we need to send a signal both to the country and to the international community that we're not satisfied and happy with what is going on in Ghana. A vote for NPP again will be a vote for a third term for Nana Akufo-Addo. And it will send a signal to the rest of the world. Dr. Mahmoud Bawumia. Nature say wo kwa akoto aba e de ama na Danko Akufo-Addo e won imprensa so efi se wo hwe niema e koso na wo kyerɛ se na Danko Akufo-Addo anon de obegistia na chinchin wa brai Bawumia wo ba be mampenu tie japade document no wo kyerɛ se ya gya to mayent na ho na obi enka nkyerɛ se ye rodo hu adansama na se brosem ka yero John Dramani Mahama e na esesa ensem we sei afia de ni kyerɛ mu e wo akuapem empotam wo na yewura same ewuku wono ena akyerem se wobehwe na watimi aboa sebe ya niema bekoye na watimi etintim niema na enwuma ebuso ewa abra ye ba beto abayimo na ofie work ase ena yewura same ewuku wodansem wese nyina edi bra na work ase no na yewura Dr. Mahmoud Bawumia wano so join a point wo baby wakasa ya wa bro kwaji akasa mu jansim pie so no e na wo kyese Ghana fo munya me mo arehemu me Dr. Mahmoud Bawumia mbeya mapanya be de chemu hu de maye ene edegeta masesa niema e de ko abefo nyuma eba na akwan yeyi eniema hododo na ye hyehyɛ pa e na ban yi e de abente moto abama me Ghana me ba be pagya mo e de afrite bia ya mo wom no e de akote bia ya e wo so Dr. Mahmoud Bawumia Yami adum na me be president me pese me di solar power generation of electricity to reduce the cost of electricity in Ghana. Me di 2,000 megawatts of solar power every kind generation makes no so now the cost of electricity above from by 50%. Now abua yenyina Yami adum na me be president me pese me di solar power generation Ebusia Dr. Mahmoud Bawumia no na fe yenko ye chila yero Same Ewuku wono so ne nsem ya wo se ye no yentie bie the president Kufuor free maternal care by emofana ye wo under free maternal care no and under Kufuor, they were the first beneficiary of the free SHS. So what it means is that anytime an NPP administration they look into the future. Ebusia yewura Same Ewuku ena yekọ ekotie no ni nyina ne NPP abaiba wo ye hyehyɛ mapa e de magana my nuti ye hwɛ na yensa ento won so na breaking the 8 na mmramu mo ne yente so emfa so de
afi ye boremu ewo eye emfifi mantemu ye kase ya apopofo mekira wona ya wokɔ nsuo so ekoyi enam eba no wonum makomako wo ha aduonu 120 fishermen ya wonum ewo ekonfi na kwa wonum trese said their premix fuel no aban no nya ho toto ye ma ne nyina ne na so ni nte no ene enye MPP nkoane amanyoko ye wo mem hasenom sese wo mabukofo de afri MPP mo na wonum ko monim kakra no wankohia amanyoko bia se NDC eyezu eyezachire bata amanyoko ya no ma chenchenche esi wa pampemu ena wo chese ne woni wonom eba bedi kaso ebomo na womba no deni eyewakwaku insia wo kasa ye yenko na ne nsem abusia yentie bi emra sese ani amenya ye me MPP pa na anabu ko kwese mayimo me MPP ya semedo sentune no so kwa ba fira du tika ho ya kwa pa ntwe somebody Pujima ye hansen in school peace. My millionaire atugudo oba emina me ko mpan wo na wo ye adanti wo ho adanti bi ho na me ko ehwe ade o de so le so ye kwa nkure na wo nkure na wo mu aka masama bi asuna da me kan de poto na ade kwapon o ye ne poto na ade kwapon take adogon na yata 18 million ondu 10,000 po and they go to poto was said poto go to said now or you 19 million and I want 40 million so something gram slow oh you 40 million look at you ekwapo na eko na na ma na ba ne de ebusia yero akwaku nsia wono na ene MPP emaya wonom so ekwapo no ya wo mo ewo akunfin potem ho no Watchese enema nkoye nti wo machire mu ewo NDC na ne nsem nyina no etodwa wabra tuapemu de mayewra John Dramani Mahama ma me na Jane opoku agimai wode ani kire mu won potemo wone wonum a wonum ye nsomudwuma enho adwuma chese fish no mo tonton wo mo koyi ene ade ekohia ye edi enkasa ho dwumadie bi na yenkonkotie na Jane opoku agimai ne nsema hodo bi ono so ekaye no de huda me yato he na aba siesie ye mannem o sande nzama pi akechiru e ko bi no kroda onto dam ebi mpo asabe sika ye wo onyinu mu fa so sande ye pede ye nzama tutu ye ntino ye bom pa ne yakopon so wato nsupe godo na waye nshira amobia azakro so ho hen onye ejuma onye ho mayamba waye modo ye nyina otinifie siesie ye nsika same so we silitraze nti e bayeden wase intum ko nkwa obinu krom nkwa bobosia wase ha ohona wontua wombosia sesi abosia na ka no da ho ye ntua wo odini nyina wose twa ne yewura John Drama ni Mahama na nyankopon ba manansabe nyankopon no bakasa enta awa intum nkwa bobosia na academy zibobo ye djuma awa enyi sika ezibobo ye djuma kumba so tinefie nti bayeden ode ebusia nipa yete nenken eyetuapemu edimayira JDM nana opoku agima professor ne die eno na NDC ba wo so beye ahwe aye niema foforo ama dane wonum asetene mu ama ye die nso aye wonum echefa afa ye kwo empe duduo yamu ena chese da bia obetie bia ne eboko basabasa ye menteme ho ase ena asase fie bi ahase no ya mehia so waba medie mu akonfem atu aba hase no acheme de ne chese ensem no buburu ja sam ketenkete na akwa basabasa ye ni ye tututuo anesefo ho na nsa baba wa bi frɛ ne mu amefa me amiwo me ne me mo batan ba bia wote ye tututuo ne yam hyehyene nti yemefa no ensa emra sante mantem abusia de ekoso wo no emadwuma yefo ya wo mo no kra no wasetena mu enhye da enye nika da na ayam hyehye na adware wo no na empanyifo ye wo memu etu ho na mo bia na so no asekwasi konso wo gyina kwantia so ye ene ye de ekonso anase kenten ena ye de esesa ngo wabra endru baabia na kyese ne nyina gu form na no ena boko central mashebedwene yewura Mahama ayariga babonti chese niema bi kwaso awonti ase o yewura kandapa ya wono wo ye bambo swafwe wo hwe fotosanfo a
what the sikama no brand sika wo board in the chese enwanwa pa ye ne mu nsusu orem ya watch say 6 million Ghana cedis and abosumi bia photo sanfo peja edema yewura kanda pa je na bokon sensem no fetu ho na mode yesa wo ye bia no faye na asumdwe nso entime mu anso se we ye hu ba bia sika ne fon de o hwe se de ne masiko na won fe sika no enkoye adwuma se de se na fa 21 de yewura kanda pa emremu emepiem ewom na hyebedwam dan kwantabo mapa ye sefata no won fa ema eye Ghana adehye nyina na emfa na hyebedwafo so. Security Minister, I dare him. But if it is not true, he should come out publicly and tell me that it is not true. And I will show him the records that every quarter this conflict has been going on, he takes 18 million Ghana cedis, the National Security Minister. This is scandalous, this is unfair, this is inappropriate, and the people of Boku should know this, that the NPP government, through its National Security Minister, signs a check of 6 million Ghana cedis every month. 8. Ebusia na trese Boko Central Mrashe Bedune ye Ramahama Yariga and na trese abosumi bia 6 million Ghana cedis. Na what they call a yabosumi nsia na trese ekwa kodru 18 trese ano edion aya sabosumi mi ensampo nya abosumi nsiampo ai 18 million Ghana cedis e mu ro de fabla kofo beka se opepepepepepepe trese eboho we ya asemo a wo trese wakanda pamra mashebedwem na wo meyi ne ho ano se asemo a wo kan no wo boa won fa na dance emro no so bekwa koyi na dance e trese asem na wo kan no wo nyina so na ye enko abato ya nyankopon ya adoma 7 December ye nyina e bekwa akoto santene akoto ni mu na ebesi edamemenda wonim se eye omaiga na hasenum ensafo dodo na wo ho a memenda nya de a wonom so no wo mra no ema wo ho kwan se otimi pia bonte kwa ye adwuma bia empo abato no edru memenda enya de a wonom ebesi akoma bi krampo susu ye edema eye abato bedwane panyimfo se kebeya wonom enyin kwakwasi ada na se dwoada na entime emwase beya obia se ne owofa hodie eni tumi so betimi ato aba no ye nyina yetime de ye ho ahyemu na so panyimfo kire se osesa na enye ye eno na wodo ani kire mu ewo ministerial secretary de ma West Africa division ya chese one more 7-day Adventist asafuni mu a Pastor Dr. Kwame Kwahemboache wodi atodwa se abato no besi memenda wo case su play nye prefa aka che obia se SDA fo enya ade a wode wo ho ebehya abato ni mu Ekonanado Naso, SDA Church, Eko Speaker of Parliament Naso, SDA Church, we visit Judicial, and the Electoral Commission, and Naso. Almost anybody who matters about elections in Ghana, SDA Church are visiting. Say, Yenre Shadow, like America, Nayempe Neutral Day, like Tuesday. And the idea, me say, a breakthrough say, as a so nyamini a sen and yam. SDA Church be a member there. Ye best so nyamian yam aquasor memorata. Yan to aba memorata. Position penny for betiasie. Near best sign a constitution. Ediaco neutral day. Ama kwesiada for memorata. Abusiani pa yetin enkan where ministerial secretary ewo West African division of the 7-day Adventist Church Pastor Dr. Kwame Kwahemboache ene ni din na no see ya pe ena mia kasa mesi nimpon ya wono ene ye president ewo Ashanti Conference of SDA church ni mu Pastor Jonathan Owusu wono so de na no tumo atrese efutuo ene ono de ode kwa ma Ghana fo ma ni nyina ne se yenhwe enipa ye tresem no akase nipa bi wo ho a wode wafu enenam nyakopon se won frɛ wonom wankasa ena wafrɛ wo ho eno tie bi wo ho ne titu ni amanyofo no obehu se no wo hye control de fa wo ho ena abato we se so ameye wo ya ene ewu ninkunim na amanyofo so edi so sante tenten one logo lie wo kɔ no akwa kwankyerɛ se be ya won so na niema be koye ede ama wonom wo kyɛ se eni da ho we no eye de ma odasane bi enti yenhwɛ na yenhwɛ ye hu ye e wo se nipa kro ya wo frɛ wo ho se nyankopon ena afrɛ won no. And it's also be fat castle, no I say, over fat coat, no I say, no, what about yes of Duma. You know, you fake, you were fake pastors, fake prophets, you know, to Ghana, you know, me a fake, and one, I will boom for 4, I will hang a member, and to the one or dear Nimono, but also say Ghana, Obia, sorry.
na ɔpa bible na ɔka bibia na nkɔfoɔ di n'akyi yɛn ɛwɔ sɛ yɛadwene sesa ghanafoɔ ɛwɔ sɛ yɛadwene sesa firi saa trɔdifoɔ no ho ne saa nkɔmhyɛfoɔ no ho ɔmo yɛ fake ɛyɛ owuo ne ɔsɛ yɛ mu na ɔmo ne nyame ma ɛkɔ ɛnsɛ sɛ yɛdi saa afoɔ n'akyi ɛmmoa yɛn ɛnyɛ nhyira ɛnyɛ nkurudie nyame ma yɛn adwene mu nna hɔ na yɛ ne nhyira ne na dɔm asɔnna biara a ɔmo ka nkwagye nsɛm no ɛhɔ ne yɛnkɔ ne yɛbɛnya nkwagye Ebusia nipa wakasa ye wono ena ye president wo Ashanti Conference of SDA Church Pastor Jonathan Owusu ene ni den na wonsem nyina no etodwa wabra krofromo SDA asafo ya wonom so eka eye Ashanti Conference of SDA asafo no ho no wonum asore da chenchenche ya wasi ede ama Nyankopon ema no na wodane ede ahye Nyankopon sa empanyifo atwotwo roi ekopie mu wase a wode wano de semetu dwa no wo dwumedie na se no ena elder Isaac Owusu dodo na efre no Isaac Bishop Company Limited wano so ena ye ensato frefo so nonko ye okakasa ye wo dwumedie na se papa eto nanum to ede nsem atwato ede mae Luta for SDA. Almost the FSA, I share with my man. I did back on. I want to say, yes, I saw be SDA for the SDA for we see a sort of say, if you see school there, more or show me a day, Emma, I'm come, and it's in Miss Leona. I was already, I was here, I don't know, almost so will be. So, sorry, no. You see a sort of there, Emma, for me, now, be our house. Who are so down on the sober way. Young Fisica, you need being in answer to a sorry dancing. Then I made shrine. I sorry, I would be as a young car for your home name in similar. No, and then you come for every fee. And it's yes, a month for you now on it, about 2 years. So we cannot do that. The whole year, so and it's only now yet chance will be moving for a man in idea. And it's woman fire, giving us a support to name to pass. Which are not doing us one Casa Ukraina, who has only no gentleman from there. The same thing is that a free air back to work with them. Ebusia yenkwo yenim na Apostle Solomon Boache Agimai wono so a rector at the New Life Mission Bible Seminary wode afutuo ene adesre akwa mani nuanom asofo se yenhwe na yenka sempa no emfa asomdwe ho fisa asomdwe ho ne board na so no yenkele sika ene de akwa akoto New Life Mission of our flow and the and I yet to if there be matriculation and you are not true the maintenance a course near them the qualification for 16 a year a member a year a junior but we are on team financially. There will be no more medical school, but the baby you know the power there. Something you go make teacher for the baby you know the yard for. And here the Jumedes will see the sections and checks the end of my barbecue. Saying a mere Jumay for the moment sent checks the Mudo son. Nobody are born son. Nama Christa heals accordingly. Ebusia nipa yete nenken ono Apostle Solomon Boache Agimai rector ya New Life Mission Bible Seminary wonom etete asofo ewo suku ni mo no wona epanya wodano ena yekọ ekotie na futuo na ne na matriculation ya wo ya mamre ne amane ajesuafo foforo ewo school mu enam so wode we etuja na Nigeria maimo ena yekọ akọwie ensem no na ansa na 21st can examine kan chow say siatika yade ene yade bia eha wo no fo ani kire mo 15 branches ya bia wo mama fa na nyina na kwaje ayasane ayahwe saa so ena wo say eye treatment no machine de wo ho afi massage papa bi wo hwemu bia la opebia no ye beye ede amount wo de Europe tour no ahyehye so na ubetimi afre wo no 0540 311311 anasa Europe tour no ena peso baba show no wasa wonyalo wade ma samoye kokko samoye busua ankrenkre anasa sukufo a eno ane se wo frɛ
wonom ema 0244 mpacho fan no ema yen na WhatsApp crampo na watimi a WhatsApp wo mo 915 116 0244 915 116 na waji OCP fertilizers ni bi na de kugu mfudie se be ya ne manyina so ebetimi akoye ede ama wo for 0555 909437 na wontimi enje wo so ye ko Nigeria basabasa ye bi esi wo ne nyina ne se wonom etrese ne ma ye den de ama wonom se o my Ghana yesu no nye nko a o na chese Nigeria fonso esum se o man ni mu aye den sikasam akwatwe wopa won ho a won ho wasene mu ntene protest ene echenchenche pa no de ahyehye so na so wonum ankasa president ye Bola Tinubu enso akasa etrese adwebra wonum hwe no mu ntwa protest ne so na asomdwe so entime emra Nigeria men mabusia asenom ne de nsem ne nyina esie yemfa sedama ma blagundi abia na ne kunsu kodwo krom ena afe Abbas Sakari ene mu amoba ye nyina yedamo asepiaga ene nuanom yedamu nyina semabra. We appreciate you a lot. Me did wa hine rema me yebo asiama ubetimi akọ Sompa TV ho wo Facebook on 7 went me entia na wakọ akotie bi no wakenka bi so wo Sompa online wo ma PK chinchi fidie no from ademame na Kelvin Ransford on so social media no de ema me ko beja sesempre mo bema wonne Prince so TV Sompa TV MC ho de ma me kwenya kwa bono ma ne drum osunya ne na wonom ase bobroko suya no new name na pam dada ne papa to systematic mo so mo won kranza news crew here was Sompa 3.1 so yadamu ase wo kumase kase demo for yero asante ye boa Benedict semo for penye ebusia mesori adwaso na sana no ye for happy birthday Emma Otnell aseda Jesse apia Akwadei Eco School ewo Joy Standard High Tension Joy Standard School mo ho ye no high tension ho mesra ho na akwala no Eco School nyankopon ade afe akane mfie ho nte no nyamepa na yesre ede ama wawrade fonfro adom kwa adom mo nyansa ya wode dom ohini Solomon ni bi emro so na nimdie so enhye wo ma wey efri wawofo ho Madam Rejoice Donko na Mr Edusei apia papa nchen ya wonom nyina ewo kromo ase kwada so municipality ho na wonom ede ema Otnell erade enkoso anya okese na ya bofrapa nyibeye panyipa na homra faso se abe. We love you so much kwabranya kwankase enua be man so se odo papa pa yabusia ya sorry adwaso enche ye twa ye ho abasese healing point dwumedie no ye ba betena se na enne ye besesa ne emem ye bemu akonya dodo na watimi dia frɛ na wonsem bia won watimi bisa na doctor nso so etimi ayiwa no twen ye sesi ai yakramo expert siatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase